Dakotomo, Jesus is only home. I saw Korira, sinundaw, kadakotomo, Jesus is only home. Kadakotomo, isang Jesus. Kaya sanong kaswabon, kumandati din sanan. Puji Tuhan, insan pakago dat kano takod kapagyampay maya dat kay sisan ko sa bay no. Ano may dati patilang buso may ampay dat sumambayang tako pa. Kinarahingan asundu so ang kerajaan surga. Kung sikaw tu kaswabon na bay no, arakago hot kasiwatan dahay da kapagyampay maya da sambayangan iti. May no pakita no sa kadung no maya da piramutan dahay gisom dot pasambulu at kinangahan at ibu sa kendalanon ditit kay sisan dahi sumbayang kaswabon may na tinasambayang dahi so ngaran Tuhan Yesus. Amen. Maburas akud sa nung kaswabon kumadatid insanan insan po hari nuri di bay na hari Jumaat di bay na ya hari Jumaat ay apa dari napasan da sa minggu at tumbayan ako mantad ko ay kinasibuk ko nagi tindalanan ako posyon dit o gumu tamo dat ay tuumbayaan gisombo iti napodit kapurimanan dati ti tadaw abantalan nga may galit oni ba iti timpu dati hali pia may galit di nga ikalansanan dat inapohit kalangadan dati montokot korikatan na kinarahingan nga haro kasari. Paingkan kadaw montokot kasalimbahan dot panambarasan rohani boro sa dusun nga ikalansanan dat hara kasari it kalangadan dati makinongog lebih kurang got nakorikot ako na did o orway na santaw nom sambulan. Puji Tuhan mantad ko gumumu di tikes dati ikalansanan dot ay kanun da manguhukpat ako ri itit maya dot online bayan na po nga alumis mo diti panambarasan dati kuman gunupod alumis iti nga kakitanan na po nga atamod ko insok ko ato ko no insok po tulun po panambarasan dati nga minsing ilo mantad dot tulun da suway numan pa yung pohod isuanggat kitab Roma apodom 5 ayat ke-4 nuno na po yung nakasurat di timpo nakatalib nga asili da panantudukan kumadati may dot maya da kasabaran nagi sisiwo mantad dot boros sa kinarhingan yati na po nga haro kalansanan dati isuang dot pagindalanon dot kaposin dati okon ko insana na pa'y awayaan dati nga ay naano dati mantad dot nawayaan dati sendiri bahkan no kagumuan no padit pinsingilaan dati nga nawayaan dot teko pangalaman da tulun da suway miagal ka sumikul inapohi pinsingilan dati dihila sikul nga dombokon in nawayaan dombokon dot nailaan dombokon dot pangalaman dombokon dot sikul pinalajaran iyati na pwede nga imilak ko mo yan dat may pwede borasan na pod
may patumpang-tumpang mo. Kumbala ko praktikal lah hilad tinom di tahun 1999. Sangulo na sina tawki. Tudok kayo kung na disiyod may tiya tudok kay bayno kasyo. Tu tanak sikul di karitan. Pinanudukan po siya doho nga mangidut tangusat ay birik ko karita. Ino pa inuman ni siya tinggalan na di nga harati ka mo yun dot brake booster. Tay ko ngaran po suway dit idong kampung-kampung nga brake vacuum. Jadi ino pa vacuum di nga abulugu gyari ki. Abulugu pahingaput tapon da dibirik it vacuum nga inan dahit kumayan datid master pump ka. Makinangon pa itakarati lah. Sayra na pod aydu tokolat pipe po birik nga aswang gatangus. Kasyo iti na po barang ko di ati aydu no. Sanga daw ko momo mila birik nga ay sumaliwanat miyak ka. Tu ina pagendet pomon nanda mangulakit birik di nga sumaliwanin dahot minyak brake kahirid wayaan daw. Iri nanday may hilat tayar, may tikid da apat tayar. Jadi ralan na po dot popasaliwan nila ilat tangus tay ko ilang minyak. Kan ka minyak kiri mo. Bendalir kadi do malayo kapiyo. Bendalir brake nga. Mosti sa idon na pala pipe hadid guas, master pump, sansongan tunturo kasyo. Sansongan tunturo, goduduo nga sansongan. Jadi, serad ulakan no, ilihan no hit handle brake, nga ino paganda tunturo idi nga painsansang nga hirid pasumbalan di pipe, sumiyop nanda himiyak. Iri nanda kasiyop nanda haranda miyak kasyo. Ano na po iyat yanti sanga daw kumumom nga ay harap sumaliwan kasyo. Nah, haro na matinano-ano diyo nga bayan na po gumu na ralan tulun siyapon na wakan. Kumbala ko naging maniyo po itakap yung milam. Ito, kabuli mo tigya. Nga, sayra na po di dat ay katudo kayo ko sitya di no kasyo. Patut tabayaran ako dia kasyo. Hopod taon ko minaganot ti pangalaman 2 na minit ko pinapasunod diyam. Patut tabayaran ako dia kasyo. Jadi pira ta kadhitit ti patut tabayaran ako dako tu pirahot sangkuro hasina dun kinonuan ko dit pangalaman kinarangahan ko di pangalaman ni siya palambusa ko na di dakahom pira naka 2 minit patut bayaran ako di dako dit kinapailan ko dit di nga kaduya imatiga pag gumawa nitit ya kayo ti ita nga sampin na mekanik iti mekanik nga atiri kibo pengkuro miagal ko mangidya sawal kadidan malalahing asusa matila mangidya sawal ka ay asusa iri ina po hit asusadi nga pasusawon ni di mekanik kakakitanan pengkuro papasusa pinturugan ni siya hitinggin iri nandat bingong ta ko nun uy masusa ti mangidya sawalay ka tu asaro turugan ni tinggin tapat to kopem indua na turuga nga milay ri nga mantad ko kinatiri ko idi mekanik ko kan di manupon do paturuga nga susa kanda dati iri nakuan mahal lagi
Hara nagiit kaumbala ko ikapiyad itumomod, haray supiring lurid hapodotan ibirik, mangilo ako paingkuro dambokon ralandot papasangid di lining brake tu asonong. Jadi naka nakaumpuya ako isa a workshop, nga mapasangi siya dit lining lori, brake ko lori. Angoy ako na, moy ako di insasamak kat curi curi pengalaman darit jadi wah. Nga amo ni siya papasanggot ipaingin tong ako, ay siya katutundo ya nga ako katundo siya di. Amo ni siya papasanggi paingin tong ako. Andadon ko'y papasangan di siya nga magindayo dat minundalih ngay siya unsayon ko numan siya papasang it birik. Undalih ako na ako di tinumamong kat isay po di tumamong isya nga na diri. Ay mati alay day. Undalih ako na harong tong pada minute guli ako nga nakapasang bagas siya. Mada isid okito oy lani pengalaman di bogi. Ya di na rin mo. Harohit orohian dat berkongsi harohi amu. Nga mada pun di dembo ko nam kailah ngay na pun da tulo nam isay pun na may pakiwonsay ka. Ay say ti di. Okon na gimano tudukay okon dat ogumo o tambalot no. Eh. Tu itinupag ya kamilaan dati tinga ay ngonta ka na po di intangay lohodid rumah po dam 5 ayat ke-4 nga apa tu tidatid man papiduo kumatulon da suway. Maydad iyolo nga kapuriman di barakat dat ay pinawaya mantadya numano polambuso kumatulon da suway. Yeah. Rasul Paulus pinapasunod montak dati dat isuang na pod kitab perjanjian lama nga numan kadaw pasurato dat manudok dati o manahak dati dalan sanon. Pinapahondom nagi siya dati dat itinapabura sa kinarlahingan nga kapiyontok po dat ititimpu dati da bayno. Miagal na kadaw di timpu di nakatalib. Ellen White kadaw nga pinapasurat isuang nga bukot Conflict and Courage. Kapwasiyan na po di pinasurat dahil kitab nga nawayaan di paintapot di tulun-tulun nagi kadaw di paintapot. Mantad pa di Adam o minogiolonolon minamanaw iti tinaru iti kamondat generasi gisom nakarikatit zaman para rasul. Iyati na po nga kakito tako miyampay atarang point topot dat aiso no hit numan patangkido paingkuro nang kuit nawayaan nagi pangalaman di point topot mantada tulun-tulun dit ang topot di timpo nakatalib. Iti na po kapasyan dati nga haroy kantakandot iya dadi asusa nga mantadot pengalaman da tulun da suway neruhayandi. Kemudian po nga ino po di pengalaman iawayaan dati di nga oingganan mantad ko pengalaman da tulun da suway. Paingkurad mo ito kad idambakon dat kayo nun. Ito ko po kayo iso no po nga mo isa kay kapal tarabang kayo nga ito sumakay kapalit imo di ko amo. Tumbayan ako di ako nga hari pangalaman dat sumakay kapal. Katunod ko ka mo. Kagumuan na patangulon nga mantad ko uwaguhi kinayonon ako di ko po nakanatad. Sa iraan po mo ito ko diri nga nunuhot ay ralan datid
iyati na po nga katunod. Mintong tokod disuay ki hingga mangayan nilo ka. Mamanaw nanda dilom iyati nga tumanod. Kawaya na dilom iyati nga sumuhot. Sayra no pondod ay kakito takod di ko gumuan nga ilo oralan ka. Ino ponday kendalanan dati di nga miagalidit o ingganan sebab pot ralan teko kamilaan da tulon da suway. Okay. Nga halip ya miagalidi nga agungo may korutumon. Mantad dagi kadaw dot pengalaman da tulon da suway kawaya takoy tikamon dat karutumon. Komit tokod diwokon. Haro nagigakop yo hipoponsu bo. Soro ko'y pengalaman di itangomulok po. Antakan na po di nga taon 1995 ako na sila. Pero taon ko did antakan ni Hodom limo ka. Jadi hilo napasarayo hitit harbawang ko hiti nga gumu atuhaw. Okay, na dihay pakituhaw. Tuhon na ditit haradihirip pirasat talun-alun. Tuhon na ti sangulun da minede resiba minay pagihumbot tuhaw dahiri. So iran nakatuhon ni siya. Nukas siya. Ato kom hitidi ko piyo tagumu ka. Hitidi ko piyo tagumu ka siya. Hingga pwede yahay insan-insan da tinumuhon da minay suhut. Kasandat ngay nagidi hayog. Umbali siya minangirak. Oyo pakatun na kaunsuh ka. Oyo pa kaunsuh ka siya. Ay so idi hot. Ay tuhaw dahiri. Nga itini kamonta ko dat haroy moti kantakan dat tepot tagilot ay naburas sa iswang rumah podam 5 ayat 4 manah kagid panudukan iti pengalaman dawokon nga hari kantakan dat iyati na po nga kaunsu tu hari monomod da sumuano iri ni taburus sa iti adiki imay papon suwokon mada dat ay iyaw na hoon tok kadi ara taborosom iso na pakababayuhan ti ka target tujuan di rogon nga yodi manu hisiyod no kagadi manu irogon dat akon ko sangulon na yaw akon ko iyoyolo no itutudan manu isiyod iyati na po sebagai pananud da kinorohingan nga kampay ka daw. Iyo po na kaunsuh kadirogon. Ilo, jadi ihati na po tim kada takonod poponsu bugarit di kada takonod poponsu wokon. Sakirod haro nagi orang okud ada katan na panasakit. COVID podam siam. Timpu do bayno adi atarang kopi yom isay no hot nadakatan kamo. Ina po edit gulu pohom tok ada katan dat COVID podam siam kana po nga atokom iya tako po pututan gantoy modosi. Pusat-pusat kuarantin nga saan temod kita dati nga bayno na pohom narikot tadihit kita jaga kita nga iti nangadakatan nga ni ko kalungkut kapyo kapanaw makuwakon kakarajai nga iso na pohit tabiat ta tao sanong iti Pinay kada nadadharad ipagilitan dati nga ipoponsuwokon haroy tambalu temo narita bod positif itulon nga akon gaya kay kalungkot mungkin dat tahap 1 teko tahap 2 no sumuliwan mimpanaw
Serangan uhat to ay okon ko positif tip ko di ay ay di ka ngambo yaw no ontok. Oyo pondot ontok ka. Sumaliwan dot madada yaw no ontok. May siyad manuy siyad itulon na suway nga ontok. Hari ko puasan ginawo dot yun di. Nga iri no hit itabihat di rogon iri. Tu manud poponsuo kon manuy siyad okon ka ihalo no hot atutudan. Mila na pom insanan tulon nga katanod di kampay. Jadi iya kayo hit teka hari pagilitan datid positif nga kada to kono may don rogon gi imoy papalon daw kon moy poponsuo kon dat oyo pondo orolihan ka. Iyo di na kaboboyohon di rogon di poponsuo kon. Isuot kakuaan dat kagayat teko konsubot ginawa dati maya dat boras-boras sa hila kitab teko pengalaman do kita dati man tadi tulun-tulun di toko pagulo nga inapahit nawayaan diyo o kani ko monginggan dat karuolon dati kapurimanan dati nga inapahit pangalaman diyo nga kano papakita dati paingkuro takana ako tumaguang idit awayaan diyo kamoy na pa karuolon ay ako rangani taruol gi nga monging kuri teko dati dot hinggo hit apatut om alayan dagya dati om popohondom nagi dati dot iati om iti kagumuan nga akon ko asangulunan toko kinorohingan miyampay dati piro-piro hot ay numan onwo dahiti dot kapagalan paingkukuro ng kutit pengalaman na nawayaan diyo na tumaguang ka ko posyen di nakatalib miyagal ko itulon na ko pagulo Adam dan Hawa ino pa'y nawayaan diyo nga natagakan lo sa ulo na tanak ihabel om isay minamonsed ino pa'y tanak hindi nga napatay tanak diyo sandiri kaboy na po nga to araw ni kosindualan do hiri tapot ko piyo om suway kairi miyagal nagi kadaw di Daud pengkuri Daud tanak di siyo sendiri sumap bahkan mamatay di tapak daw Absalom om isyo no hit ay nailan dati dat nugya kareta nakasansang kinapatayon miyagal nagi kadaw dat it tulun-tulun di hilod ay kitab perjanjian baru nga gumui kapagalan dati dat pengkukuro ako posyon diolo di ko kitanan po nga nangarutom nga iso it ay pagangatan do hiti sayra no pod o ilahan to ko iralan ko posyon dat miyagal idi okon ko manuhu dati dat momit nga milodandad man katutudok dati dat paingkukuro ng kudahi ralandot apatut dati dawayaan. So kiron pamiagalat Adam dan Hawa. Ina po hitanak dilo nga minamatay. Minamatay di tampinay daw. Iyati sebagai tulun-tulun da timpubay no. Akon ko may omitit. Akon ko momiti kain do mamatay di tampinay dati. Haro di o kita kud hilod Facebook. O gumuto mo dat
kapolidon da tempo bain oke. Pinapatahan da pisau da hitid liau di tapak dau nakuro. Manuhuk padagang git manuhuk padagang ke tanah. Om gisambot nakorikot ngayot tulun-tulun da hirid kampung. Damoy pangisa samod papailihid di tapak daw. Ay numan ilihay gisambon na kapumulahaw ngay di pulis. Mau tidak mau timbakod di pulis. Timbakod di pulis at ay di makinango. Jadi kantakan-kantakan detilo miagalay ka daw di Adam dan Hawa isuang keluarga dati nga boleh jadi det hari kantakan miagalilo. Om hirin dok mamusaraw to kando mangisasamod da ginawod. Oh, sedangkan det ipi pananud da kinarahingan di laid nga o nga nabi piya nga kawaya iti ka. Hindi papasanong ka ginawa rito digi. Nga hara timpo-timpo dahon na pod kantakan ka piyot tangawlun nga sayra na po kawon sa isiyad ipoin sala no kandad alasan. Sedangkan nabi Tuhan pun buat salah ila piya nabi-nabi nga hari kasalahan dila hara kasilapan. Nga akon mako asilid isoot ay syarat dati damumon say kasalahan. Kaylo to kay sala iri nga ay anuon ta ko did iso aralan dat magidu man ta didit dati da kasalahan. Iri ni ta aso nang idit di mo. O kono ko ay iswang pemberontakan bahkan dat mungkin iati na po nga numanto ko udo tay tambalut dati kada bersa tambalut ipi ay sawo no nga ipi ay sawo no nga manguduti ay ilon para pasangan yang menipu itambalut dati mangudut dati bahkan mungkin isawa dati nga manguduti dati om kawaya nagila kamayan dat perzinahan om agumu pakaguhot ay kakitanan dati pa yung kukura ti tulun-tulun di nakatalib di nakawayat ti kamayan dat poponsed it atapot om pa yung kukura dilad momonsed iati na padi nga ay paingganan at waya ka pa siya dati santab na padi kapalidan dilam na ilan to ka no oh asa nang iti diya nawayaan di Daud iyo ti o asa nang iti ka nawayaan di Lot ay asa nang iti ka jadi ila na padit nangawayaan nga ila tulon-tulon din ako pagulo nga mungin kamayan dat mangin sanang no kadida malayo di mempermudahkan dagya dati ilo bo kon ka omitanan ilat apay ngontok nga sayra na pod ay lanon da dati apay ngontok nga kontok ti diya ka ino pa'y tulon-tulon dat karahian da kinarahingan nga nanuan tako dat ay amanah teko tanggung jawab po tagayo nga hara timpo-timpo dat ay iati no pati nga halipyad nanuan da kinarahingan da katumbayaan da papaindalan ni di tugas-tugas sa patuboyon di siyo nga sabagay da tulun hari timpod iati no pati nga kapuriman takod akoit agat om aratu bahkan dat kawon sa ito kadit pintangkid isuang ka pangintangan da kinarahingan om paingkan ka daw timpo da bayno iati nga monatos takoy nga ino po hit ay tuumbal lorogon nga haro kasari paingkura na po isiyad mumbalot mangimbayat ti tulon-tulon di nakatalib ay siya di nakatawbat
Ay nakasimba ni Rogon, bahkan mungkin lagi pakar, idi gulu baino mungkin lagi pakar siyo. Mo'y iati na po nga, ay oilihan to kadahi tugas-tugas at tahakon na kinarahingan ko madati. Masaraw ko nagati dusun ministry. Itimpuno nagi papaindalan iti siaran langsung nga it se sera mintang ako dit i-live dit timpuno nagi nga kadang-kadang kangis-angis ako. Yelo kopya, yelo kopya ipamahat ay live ko di timpunon po ka. May laid nga haro dihot kapuri mananda tid patut to iyat ti dia pindalanon iyat ti ka. Rogon ka daw, rogon na pum ay kumbala kasimban. Mantad pa di Adam Hawa hirine siyad mamaratu. Korikotit ay zaman para nabi hiri mamaratu. Bahkan korikotit hino pia Yesus nga ina po ginawa siya mamaratu nga kasimban. Gisambot iyati dating pubay no. Irina di dat ay kada to kano ngoy ampay di rogon moy silih dat disiyad ejen di momon se koratuan iti tangulun ngay. Nga miyampay dat ay semangat to ginawa dit amu kumbala o putut iyati na po nga koylo kasari toko dat sangkuro halisik kinarahingan kumadati irin na day manahak dati dat kagarasan do wagu hinggod sayra da aratu toko hali piad ongonsut toko kagalam kotangkihal katuhun kapaing kuro nga iyati na po nga haro kasari ginawa dat mingkakat kagu manalibang bandit ko boboyuhon da tangarat kasari-sari toko dat mamuhon da makinarahingan mumbal toko nun dat mangiwagu hidit waya kaposian dati. Kumbala kud insan dit hapod dagim turu taon. Koylo naman ti kapi manggit takarita. Impun na pod hapadam 5 taon nam tok nakaigita si tiring kakarita ki. Kari kata di hapadam turu taon nga nakai nakagadi dilo Bukit Sinol. Bukit Sinol kagadi mulalahi nga sekolah vocational. Jadi haradi pick up pataraan. Pick up ay so pangay birik katahuri birik na gulo. Paimpanut tulun hiri dahuri lebih kurangi matud walu tulun maturi. Hiri gulo nga haro 2 tulun boliau takad da mo ti dinuluhon dat ay o tidong kopyo nga mantad ko kinagumuot tulun haro po nga ikakamot adi katakad pondorong ko biriko nga tauburus at nga ngambot katabuki ho sa birik kinalay do na matugad di sondot mo ti di birik pomon po di nga hingga po di haro birik atok sumunsuri no di gaya to ko pamatayan to mamatay na po nga gaya to no mamatay chok kakamon dalandan nouruan matugadi hot panik kabadir tidi mo gaya to ko nga kakamus nagi pamatayan ilihay ko mati kalas nga kapatay na di nga ay di kapusus sigyar kasunsurih mo tiri kasala kay disulup nga ay mayaan ako ana sambalik kot kakawasi kinasala ko yon ara kasarit ang talukaki maturi ay gyan na sambalik puji Tuhan lad ana sambalik ay lanom no halu na matudad na sambalik da moy di suwangi dit kulabot nga
akapal-kapal di kabulungkutan da hirim, napusus di kabulungkutan. Tok ino po di tangangan ako sumilangak po di mihadet, say po di taoris ay say tinumuhon di tangolon ka daw. Kondorong pombangano ako kago, paiduo asa nang iminindu, pombangano intay ko na di no di sakit nga napasuhiho sa birik. Langsung ay sa birik. Paingkura di. Ako na di sinuhod sinumakay tangolon. Sangulon ako na di ay pinapanaw. Ay sa di sinuho ko sinumakay. Paswanga ko na pa'y logya. Logya na di mamanaw. Gisam nakarikat iwalay adi birikon to. Alo, gando logya mamanaw ko. Sayra na po nakawaya dami agalidi nga. Paingkuro. Patut tatumingkod ako daraybo kamo. Iyo kayo tumbayan ako ipagilitan na kayo. Haro hiit. Impu nagibalajar karita nga kasambalik. Kasambalik nga najara kadidan tanganak no di mada no di. Angay di koilo. Tu nasambalik ya. Mada na di. Oh, tampok-tampok kuno manggit karita ka. Uhang ko nagi manambang. Paingkura ko di ho. Mamusoro ko nun ay. Tampok-tampok na timonggit karita kapatayon ni pamati karita kaginawa. Nga iimbulay na kagoy ginawa. Ay, nuno. Kajadi na pakago tiyan di hom. Patutot paingkahop pabuatan ko di buwa ka na tesoro ko. Iri na din, di tinumingkod ako lagi mangko di atil lagi. Iyati kadaw dat isuang da tindalan ng rohani nga agumo iti karatuan dati. Tu oilan to kod ino pohit rogon nga ay tumingkod. Ay siyo orologo. Nga iyati kadaw nga kada to korologo. Sayra dat kawaya to karatuan nga hirinad mimbulay ni pumuhandaman dat sedangkan dat yo Adam bihawa it osomok kumakin orhingan nga haroy karatuan ka. Raja Daud piad it komoyon dot osomok kinorhingan no pili de kinorhingan nga hari karatuan. Ilo piat nga nabi-nabi o nga imam-imam nga ngayon ni dirot irogon ompuo ngo. Iyati sebagai panandun de kinorhingan nga kapuriman to kod haro karatuan apatut taharoy haray kaguhot koing kokoton dati. Haro kotungagan dati. Jadi tulun-tulun dit ay numanto ka kinorohingan anuay katumbayaan isuang ket pagindalanan rohani haray karatuan dati nga may to kono pausawa itit I will go. I will go. Aratu tumungag kago. Sakirad accident nga ay orologo pati lambu si kasari it daribo pamugari barak ay hara na pati ti kagum iyat ti hamanku iyat ti manku ka. Korongo to kano pangalaman daw kon ikaw sa di kagu doho di mo. Kana didit ikaw bolutan ngay. May da pomoy no akalasid ka. Ay sa no pabirik nga sumunsuri na panday karita pomoy na nanday kalas. Gisaw mindak kasandot. Hindi kalas sa po na kabirik ka. Hiri na din ay tapoti. Haratimpu dat kada toko kondos. Tui na po itinaporalan ka po siyan dati nga haratimpu oporlu to kay dambo kondot pengalaman. Moid ina po tindalanan na wayaan dati di nga dipormuda. O ingganan. Tu hara manudok dia.
hari popoilo anak kawaya na gulo. Iyo kadaw nga haro hiit kakawasan da ginaw sumono. Sayrad harat tambalut tet mo boroset pain kamo tilo nakumbala kuno nga nakumbala kuno ka. Hari timpud ato kay atumbayan. Iyo nga kumbala ko itin sarahan itu di kapiyahoy ka. Akon pondot intangan nunay tulun nga iyo dit alala nui pangalaman. Ay apatut. Oh, ay atapatilo di silen nawayaan ka. Jadi wayaan nuno nakapiyaw nga. Atapato patot iya di kapit iri kapiyo hit binorasisiyam iya di kapiyahot natumboyo. Atumbayaan tako nagindo. Hirinanod ay sangpura dadi sino nang idid kaboras na pasiyahom. Tanuda unay kamuan di siya tu nakumbal ka. Okay. Nga hari pangalaman harohit karajad pia tudukan nga miloy boh. Nga kagumuan nohom inapay pangalaman da tangolun nga manahakot mengiruhay idit urusan-urusan tay ko it buru-buruan deman dati pendalano. Paingkuroh pia nga inapohit kakitanan dati dit pengalaman da tulun na kapagulo nga milon lagi manahakot sisiwa kumadati sayra da kakito toko dat kinarahingan na po nga amo ng kiadyolo. Paingkuro pengalaman di nawayaan dati kapasian di Yusuf papakitad kinarahingan na po nga amo ng kiad di siyo. O kani ko iadadaan to ko kinarahingan. Kapuriman to ko harakoratuon, harako inggoritan, itingay panasakit harohi nga mantad ko kakitanan dati di pengalaman di tulun-tulun di nakatalib. Oilan dati dot iya tipi awayaan dati timpubay na nga kinarahingan na pom ay mo nang kiad dati. Amoy siyo mga dada dati. Hirin nandot iyati na po nga kakito dot manahak kasari isyo dot ay pangunsub kumadati manahak nagi kadaw do sisiwo oilan nagi dati dot isyo na po nga poin lisih kasari dati hali piad isuang toko dokoratuon kagagalan dati nga kano kasari kinarahingan dot monghup dati o manahak dot ay semangat montakot kasunsudon katilambusan na kapasiyan dati. Ay, pukulan 6-8 menit. Haro po nagyahot. Pasusuyan ko dati nga. Manta ko na aputay. Tadaw da suwablah. Pahitian to ka natin pelajaran dati. Kasuabon na bay, no? Nga, ikalansanan dat. Santabi na ngawayaan dati. Sa kiroh dat. Manahakot. Komogoton iswang nga kasanongon. Ipiyahit nawayaan dati sendiri nga maito ko na igitay inangawayaan dawokon imumarutum maito ko na silihod iso kadawhot panuntudukan hinggay apatut man dati pendalano kada to kono umbalot o silid iso o pawayaan di rogondot karutumon umatulong na suway. Ano misisa takod iswang samayan. Kinurahingan iswang kalagdan sorga kung sikaw da kaswabo na bay no. Tu agumu upon ng tudukan dit nembulayan dahay hali piad saron niba-niba nga minori pasuniod iswang nakapasyan dahay moy dot itinapot pagindalanon nakapasyan dahay nagirohani dahay nga poin samok kasari kumadya Tuhan. Kada nagidat iyahay na po nga osilid ay tulun-tulun dit rogon
di poponso da tulun dat suway isuang nga koratuon nga may niya hay ahako kasari may patilambo si hay ay poingigit di tamodan ud isuang nakaposin dahay pag koratuon dahay sebagai tulun dit ara kolomokon nga tumay na he mantad pong hupano iya hay na po nga kano po po indalan dat nuno na po hit kaboboyuhon nagi buru-buruan mintak di karahian Tuhan tadaw na ba no insan pod sumambayang hay muntak pa insana ni tulun-tulun din nga dakatan na panasakit miyaga lagi kadaw tit COVID podam siyam anuan wila kagarasan at ginawo kalingasan minta kakarahian no gisambo iya lang nga kasili pa kasarid payingkana gid iswang nga buru-buruan dahay nga may na kagarasan datinan gisambo iring kadaw nga bila paparikat ti kabantugan ng ngaran itinasambayang dahay iswang ngaran ni Jesus amen. Ikaw si ikaw dat kinapagyampayan natin di kasabon ba no o sanong tadaw persiapan sabat kada dati lihoy dot tadaw da suwab nga kapagyampay da kano kinako po